Пейджинговая компания RCA 64 59 21. К праздничному столу, к юбилеям и просто для хорошего настроения. Кондитерская фабрика «Заря». Праздник сладости. Yanlarına kayıp sayılır, yeşillendik gidiyorlar. Kumsal dağda kuşu sırtılar, eller şulanırlar. Uçtavaylar, kütkezeyler, sularında yüzalım. Hey! Kumsal dağda karlar yağar, paramın cepti dağılır.
göz yaşınları güldürse yağmurda balık çılar Fırsat ola para vurman Kimseni şıgalmamışsın on Üstevaylar kütkezeyler Sularında yüz almayın Fırsat ola karlar yağar Para millet yüz almayın Üstevaylar kütkezeyler Sularında yüz almayın Fırsat ola karlar yağar Para millet yüz almayın Gözler kindet keseler tereler Altın gidip ayağına Fırsat olmuş sarı sargan Eller şuna kaygıran Üstevaylar kütkezeyler Sularında yüz almayın Fırsat ola karlar yağar Para millet yüz almayın Üstevaylar kütkezeyler Sularında yüz almayın Hey! Fırsat ola karlar yağar Para millet yüz almayın Fırsat ola karlar yağar Para millet yüz almayın Para millet yüz almayın Hayırlı iş, sevimsiz hürmetli arkadaşlar, hürmetli kazanlılar, hürmetli kazan konakları. Bugün de etkenimizce sizge mağlum olgança bu konsert başka konsertlere karaganda şakkana ayrılaraktır. Çünkü bütün biz neyi bilen bu ay, bizim millet, bütün yerde boşalan bizlikler biyet düşünler soğuşlar. Biz de şu yoktan biz ikimizin kahretli halk gibi sebebiyiz. Bu ne için yani bu konsertte sizin tanış Ursal Tavla degan yer bilan boshlab yubordik. Bugun sizga o'zimizning Savojar teatri sizga yangi talant taqdim etadi. Mening umidim zo'r, iymonim komil. Bu yigit sizga oshar ham shular hali populyar ishlar isimlagan tag'in da orttirir ham tag'in da to'lantirir. Sizga yine 98-yildan boshlab tag'in da bir yangi yosh gruppa xalqimizni butun Rossiyaga suyundirib, shodlantirib yurdi deb aytasiz keladi. Haligina Jırlagan yer bilan men 89-yilda birinchi taqdir Boshqirdistonga kelib sizning oldingizda imtihon tutdim. Albatta endi shu Ursal Tog'a mindik. Demek olmaydi, hali meni boshqarib bilmayman qo'ydilar ekanmizdir, o'rtasidan ekan, qo'shimdan ekanmiz, to'g'ri, tubidan ekan bilganimiz yo'q. Har kimning o'z yeri, har kimning mening menga tog' kimnikidir qo'yin. Qo'yin degandan endi bilishdan sizga imtihonimizni boshlab jibaram. Sizga tanish Yazmalar falan tanış, yani yakının tanışmayan kişi. Bizim yer teatrımızda en yaş grupa olarak çıkış yapacaklarını elbette ayrı grupa başlayacaklar. Tanış buluruz, aşağılırız, hem yaratırız, söz Allah'tır, gün sayı ikiliyiz. Yaşlar arasında bir kere unik, ağabeylik tip parçalıyız. Rasim Nizamov.
koydum Zilerime simizingde Bayan bulup küreneden Baysı boyunda baysısın Bayrağını dik duran Yalnız bayını Dışkanımın imanısın dik duran Baysı boyunda baysısın Bayrağını dik duran Yalnız bayını Dışkanımın imanısın dik duran Bayında baysısın bayrağını dik duran Yalnız bayını dışkanımın inansın dik duran Baysı bayında baysısın bayrağını dik duran Yalnız bayını dışkanımın inansın dik duran İnansın dik duran İnansın dik duran Россия Низамов. Hakim, sahnasiga tushdim, zal seniki. Esenmisiz, hurmatli tomoshabinlar. Mana biz Sho'rshid Nihobat binada Salovat teatrining eng yosh gruppasi. Bugun sizning oldida sizning hokimga bizning programmamizdan mavzularimizni taqdim etamiz. Aligina tinglab o'tganlar albatta sizning barig'izga tanishlar Asqar Usmonovning Robert Mengelin she'rini yozgan Oq qo'yinlar orasida degan she'r bo'ldi. Bugungi konsert barishida siz endi Qo'yshandir bitta populyar bo'lib, endi hozirgi kunlarda ko'p bir darajada uni qilib topgan she'rlarimizni eshitirsiz. Ham men hozir boshqa shoirlarimiz shunday she'rlarimizdan birisi Boshqirdistonda yashab yotuvchi kompozitor Rim Hasanovning ajar najmiy she'rini yozgan she'ri Sen umr oqishlari. Yarsıp attı taşıp var suları Sular indi yazının şaşıp yar suları Attı bizinin var üstünde kalgan izler Attı yalan iken birge salgan izler Sular ağar, aylar ağar, yıllar ağar, sular ağar. Aylarının da, yıllarının da, sularının da ağışından izler, bala izler, bala. Sağır
Yüzüge karlar yavar Bütün nerse kalgan tüslü bar astında Aylar ağa, yıllar ağa, sular ağa Sine görem aylar, yıllar ağışında Sine benim ağışlarım Sin mine sağışlarım Sine benim şadlığıydım Yuvaldı tavışlarım Sine benim ağışlarım Sine benim sağışlarım Sine benim ağışlarım Rahman Müslümanlar, bu yılımızda şu iki avtarlıkta şu yılının devamı diye tarihin bu yılını Karim Kazanov ki Nacar Najmi şekeri Sima Tağı Minber Kilemeli. Tanrında yüze bulutlar Sünse sünse utlar yıldızlarda Mindeli sünmez ümit var Sima dağın bir kilemeli Yıldızlarda benim işim yok Seni dağın bir küremeli Senden başka süyer yok 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 Başık bakkalar varsın aşağı Bəhitliler tüzülür Minnen başqa Minnen başqalar Sima dağı bir kilemeli Yıldızlarda benim işim yok Seni dağın bir küremeli Senden başka süyer
Abat yandı utlar ileride yanıları büyülerim bile olmasındı günler günlerge Huzur dostlar, mana sahnada konsertimizning boshidan oxiriga qadar mana shu 15-20 kilogramni bayanni ko'tarib, o'ynab turgan, yilmayib turgan yigitlarimizga bag'ishlab yig'laymiz. Sizlar qo'yiningizning shansiya Jahongir Ushig'ini yozgan jiri Siylagarmon sirlarimni Garmın diline, garmın diller isterim. Silesin dibüdeki, sile garmın sırlarımın. Sile sile yaşırma, beni bulmazsam yalnız başım. Yetimle biti yetimle, beni bulmazsam yalnız başım. Yetimle biti yetimle, sile garmın sırlarımın. Sile sile yaşırma, beni bulmazsam yalnız başım. Yetimle biti yetimle. Bulmazsam yalnız başım yetimle, yetimle. Bilse eğer sırlarım dilleriydi yanıma, sigerim kilse yanıma, patlamine canıma. Sırlarım sile sile yaşırma, seni bulmazsam yalnız başım yetimle, yetimle. Bulmazsam yalnız başım yetimle, yetimle. Muğlarına tügelsinler, şatlıklarda sivilsin. Yaktı bizige garmunumda siyilsin, siyilsin. Sile sile yaşırma, seni bulmazsam yalnız başım yetimle, yetimle. Seni bulmazsam yalnız başım yetimle, yetimle. Sile sile yaşırma, seni bulmazsam yalnız başım yetimle, yetimle. Seni bulmazsam yalnız başım yetimle, yetimle. Seni bulmazsam yalnız başım yetimle, yetimle.
şağında Günlerim tüverek, yollarım tüverek Gençlik dağında, sinyanında şağında Sinyanında şağında, senin kuşağında İstedim millet yana, mehbet kuşağında Günlerim tüverek, yollarım tüverek Gençlik dağında, sinyanında şağında Günlerim tüverek, yollarım tüverek Gençlik dağında, sinyanında şağında Şağında, elimde seni alımda Ömürlükte mengülükte, azmin yanımda Günlerim tüverek, dünyalarım tüverek Gençlik dağında, sinyanında şağında Günlerim tüverek, dünyalarım tüverek Gençlik dağında Rasim Nizamov, Qozon qizlari. Rasim. Men xalqqa bir necha so'rovini bermoqchi bo'laman. Shuni Yara, ruxsatdir mı? bugun sizniki. Mana jamoat odam bolasini yashash uchun eng muhim narsa, bilasizmi? Jir bek kerak. Narsa muhabbat deysizmi? Oqsha, Yo'q, kimdir muhabbat deydi, muhabbat bek kerak bo'lsa kerak. Narsa? Oshov da bek kerak, oshov bir şey deb muhabbat bo'lsa deymi? Burunlar tekmeğine etmegendir, oşağınat da bereket var deyip. Muhabbat o kilede gide, her vakit oşisi kile. Ondan sonra o teke muhabbetin Fransızda yapıp çıkardan diye, okşa bilemezsin. Hayır. Hele bir. Buna tağında mühimrek nerse var şulardan. Nerse? Oşağıyla muhabbet bulmağaç nerse bulsun diye tağın deysiz mi? Var şul buna. Ona teke zastoy vakitinde özümüzde bilmişe yaşayan biz. Hayır. Perestroyka gelip gözünü açtı, Allah'a şükür. Hayır, nerse? Senin sözün bitmez, başka artistlerin de көрәсе келе дейсіз mi? Ярар, мен ұзақ сөйлеп маташырға жиылмаймын. Міне, бір-екі сұрау беремін. Міне, Обзай, сен біздің концертқа нәрсе нәтижесінде келдің? Қоян білдің біздің концерт боласын? Яратқансың да қоян білдің біздің концерт боласын? Айттылар да, олар қоян білді екен. Радиодан? Айбет. Міне, сіз қоян білдіңіз? Секрет. Теге группа секрет түгелдір бет, олар айтмағандыр бет. Мәскеудегі. Міне, Обзай, сен қоян білдің? Телевизордан, міне бет. Телевизор, радио, жәмәғат нәрсе нәтижесінде бұл? Міне бет, реклама. Аллаға шүкір біздің тұрмыш қайылжары реклама келіп кірді. Қазір бет ана Qozon телевизиясында реклама көрсетелер. Нәрсесі яқшынданың дейірсіз. Онда бет башқа қора нәрсе жоқ рекламадан башқа. Ondan soң мына шул рекламаларда қой бір нәрселерден неше қолырақ екенін көрсетіп бітірмейлер. Айы. Ана теге тампыкыз для женщин деп сөйлегеш. Бір әби специально қатын қызлар үшін шәй дейіп ойлап, қойырақ шықсын үшін зауарқы шәйінігіне дүртіні тұндырған. Айы. Үзегіз біләсіз бетінде аның жуыш кәттегеш нешлегенін.
Абзый нәрсе білмеймін дейсің бе? Қайтқаш хатыны қыз аңлатыр әлі. Әне хатын дегеннен өзімді хатын шәпшек маташа. Иде әне кран аға. Ирім барысынан сантехник шақырып болмай бетінді дей. Сың мен айтам, аның прокладкасы біткен. Прокладкасы ол менде жоқ. Қазір бет балаларда институт бітіріп туалар. Өзімнің 5 яшьлік молай әнесінің сомкысын көтеріп келгенде. Әтей, ясыйбыз әне қазір. Кирфри керек ме, ол вейсімі керек болса, окей, обей да бар дей. Әйе, онан соң әнәтіге вискасыны ошап өлушілер болған екен. Жоқ, ағыланып түгіл. Біреу шулай тәмлі тушонка дейіп шуны ошаған. Күннерден бір күнні моторғына гәжет оқып отырған жерінен шифонерістіне секіріп мінгенде ояғын көтеріп, мырлап жаланмақшы болған. Жығылып чып мойынын сындырған біскен. Бірік ашай көрмәгіз. Ұзын сөздің қысқасы сәмеғат. Онан соң тігі не бейт әл? Урбит бей сахыры дирул іскселейтін деп сейлілер әймі? Қоя кеткен сыңаның сахыры? Қоя кеткен, біләсі ме? Мен білем. Кім әлі біздің сәхнеде неше еллар шикер деп шикер сарап жүрді? Әйе бет, міне, ол басқа әмзейін, әйе. Көбілішін оңа бергенлер. Әбіріліші жәуітті. Оңа нәрсәгейін тағын дейірсіз. Ол бет қаман төшесінен қытыл алмайын тіге. Сахырны диабет ауруы ертіп өтірмәкші бола екен. Әбіріліші ғаптілфетті. Оңа нәрсәгейін деп сұрарсыз. Ең керек оңа екен шу. Зәйтунәсі сырыйды. Қышытқан шыпшығы шиелеріні шуқа бітірген шиварин есара керек екен. Әйе. Оннан соң мына тіге Қозанда біздің барығызда біләсі бейтін эфир телеканалында бекуші истракада келіп продаю окарашка деп күшетелер әйбет. Шул окарашка дегенен бір күні базардан өтіп барам. Бір окарашка сатушы қатын жанына біреу келді де. Так, меңа әтәш жанында болмағанын берегіз әлі дей. Тіге айтасың, қоян білем менің әтәш жанында болмағанын. Міне сатып алушының сөзі закон табығыз. Теге қатын аптырап, қорап тұрғаш, бүтін ұсаллығын жейді болса керек. Көрші сатушысынан зәңгәріні біткен, едірққына қадарлы шебіш түшкәсін тұттырды тегінің қолына, мә брат, сеңа әтәш көрмәгені дей. Әттігі қаман бәйленіп мі бәйлене, әсемінің әтәш көрмәгенін қоян біләсің. Сен нәрсе брат, тавош төлей. Ненді нормальный әтәш бұл тауыққа қорасын енді дей. Әйе, онан соң мінәтігі қой бір рекламаларда, олдауларда келіп шырай екшіндей. Әйтек мінәтігі Джонсонс пияш 5 деп сейлілер бі, деймі? Мен де алып қарадым ол шампуньны. Әйе, олдылар. Оның мінә шол нешлеп 5 екенін білдім сірін. Оның бір бейшлісі, башыңдағы шәшлерің 5 тапқыр кемей деген сөз. Мінә. Екінші бейшлісі, башыңда қауығың 5 тапқыр арташақ деген сөз. Әйе, олдылар жәмәғат. Әміне енді рекламыға келгенде, бүгін сіз біздің концертқа келгенсіз екен. Міне бұл концерт турында мен сізге 200% гарантия бере аламын. Шынки бұл, Салауат театры білән Союз студиясы иштіра тұрған зор концерт. Бұл концертта бір нендей алдау жылдау жоқ жәмәғат. Рәхмет етіп біздің концертті қарағыз.
Hayırlı kеш, hürmetli тамашачылар, әле генә башкарып иткән җырым Оскар Усманов музыкасы Роберт Минурин сүзләренә иде. Икенче җырымны сезгә бүләк итәм. Безнең композиторыбыз Марат Хуснуллин язган җыры Илсур Муртазин сүзләре «Аралашы мине сагышта». Хәзерге ишеттерәсе җырым инде күптәннән сезгә таныштыр. Хуш инде мәңгегә димәдик, Оскар Усманов музыкасы. Кем әле безнең сәхнәдә ничә еллар шикәр дип шикәр сарап җырлады?
Маратның тагын бер җырын, яңа җырын сезгә тәкъдим итәм. Исур Муртазин сүзләре, Марат Хөснуллин музыкасы, чит якларга сине ниләр тарта икән җаным мәхрәм. Azlar titrep omurda, gözleri
Arzu Halibulina. Arzu, молодец. Мен де жерлеймін да. Тек бір не бар енді шетірге жағы сонда қызылар көп жағы. Қызылар көп көргеш менің тоғыш бітеді тұрған әді бір. Сен неше керексің? Мұрат еділдеген біріне ұшырап барайық ма? Тегесін. Шығатаған. Bilmem mümkünse. Cevap verdiler mi diyorsun? Rüstem'e de teşekkür ederim.
Марат әлі мен айтам. Тегесінде современнен де жібереміз ме? Теге обыйдан ұзылған. Современші. Шекеллесін айтты, бізде олай болдырамыздар. Sürlü gözler, aşırıkta üzerine Süydüm seni, ömürlükte bulursun bir üzerime Süydüm seni, ömürlükte bulursun bir üzerime Süydüm seni, ömürlükte bulursun bir üzerime Gülüm, ahirke gül, sina tartıla gül Sensiz mina, minsiz sina, yaşarga mümkün tügel Sensiz mina, minsiz sina, yaşarga mümkün tügel Sensiz mina, minsiz sina, yaşarga mümkün tügel Vakfetler maturtırmış Bizge gül yoldaş bulsun Saf mekabet Suyuk ise Sünmesin sürelmesin Saf mekabet Suyuk ise Sünmesin sürelmesin Saf mekabet Suyuk ise Sünmesin sürelmesin Sopna kapel, suyu hisse, sünmesin sürelmesin Sopna kapel, suyu hisse, sünmesin sürelmesin Sopna kapel, suyu hisse, sünmesin sürelmesin Sünmesin sürelmesin Sünmesin sürelmesin Sünmesin Gözlerimi kırmızı Marat, bu şavar etme dayı. Ellerinin sında gittik mi? Evet gittik. Ruzatiyem seni süyem lakin sen ruzattın gel Seninim yaşırrağımda ruzadan kadirligim Ruzalina, 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 Malina Ayrılsakta kavuşur biz Ruzda gelin kaygırma Ruzalina, 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 Malina Ayrılsakta kavuşur biz Ruzda gelin kaygırma Ayrılsakta kavuşur biz Ruzda gelin kaygırma Ruzalina, 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 Malina Ayrılsakta kavuşur biz Ruzda gelin kaygırma Osu kızıl şeşek
Rusda Rusda digen güllerim Şeşek atlan güller kebek rahat etsin günlerim Rusalina 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 malina Ayrılsakta kavuşuruz Rusda gelin kaygırma Rusalina 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 malina Ayrılsakta kavuşuruz Rusda gelin kaygırma Rusalina, Rusalina, Rusalina malina Ayrılsak da kavuşuruz Rusda gelin kaygırma Rusalina, Rusalina, Rusalina malina Ayrılsak da kavuşuruz Rusda gelin kaygırma Ayrılsak da kavuşuruz Rusda gelin kaygırma Nafis arkadaşı olmasa. Cemaat, kullarınız bir yoğurtmadı mı? Ben işkine zırzırlı bilen biydi. Kulları şavup organsızdır da indi. Ben de arızı verdim, tamakta gitti, ellemeydim. Şeyler ilgirdi, şey içip kireriz mi? Hazır koşu olmasanız, kıyım bulmasa, teneffüs. Başında bir dal var idi, dalga siyergen sigen yar idi. Min paytak bilen olar yüründe, ise barati dağızlar bile. Faydası dalın, faydası yarın, min gomin sarı yaprağın. Baytın eğlenip, şirenge yaptın, niştim sığır işlim. Yıkılsın niflim sınladı Dallar sağışı, ular ağışı Şuna uşağan kişi yazmışı Dengizden başlay bir urgıp ola Bir tınıp ola Hem sen tuttuy Faydası dalım, faydası yarım Min bu min sarı yaprağım Baytın eğlenip şirenge yaptın İçtim sığır işlim Sığırlarım Faydası dalım, faydası yarım Min bu min sarı yaprağım Baytın eğlenip şirenge yattın Yettim sığır işlim Sığırlarım Erenüden tügen dal toprağına Min salıp tırtım ağıl başında Düngen yaşlegin babak babınma Sürsidip duran üzülüp sağında Faydası dalım,
gumin sarı yaprağı Baytım eğlenip şiremge yattım İçtim sığır işlim sığırları Faydasız dalım, faydasız yarım Min gumin sarı yaprağı Baytım eğlenip şiremge yattım İçtim sığır işlim sığırları Yechtim sömün işliyim, yechtim sömün işliyim, yechtim sömün işliyim sığırları. Ey rahmat, ey münavit, dik rahmat, hürmet tamaşaçılar. Bu jırның yazgan hujası benim dostum Gülzar Murtazin bugün zalda oturar. Öz xatını bilen, Naila bilen kelgan. Her vaqt anda kelgan. Şaraf aytabit, mana Şamda aytabit, Şarafinin birajene şişik chiqdi, ko'nglim bo'ladi. Shunga sabab shoir afzgina. Mana bu jırның avtori şulay elbette söz tecrübe bulmayı. Bugün ben 3 yıl başkanlaşam bu iki haftanın birisi orta tura Almaz Hamzin. Buna şuna ko'rgach Almaz ishga tushdi men. Almaz qilib buna chiqqashdi shu. Birinchidan zo'rga kelganingiz uchun, turg'u ko'p bo'lib kelganingiz uchun zo'r rahmat. Hozirda bir yil boshqaram albatta Gülzar bilan biz 10 yıl birga do'st bo'lib yashasak da, birga ishlasak da, men endi 21 yillik do'stlashgan, tanishgan do'stim bor. O'sha u hali do'stman tugul, aytdik, hozir birga ishlaymiz. O'zimning do'stim ham kompozitor bor, tanish, har vaqt yilmayib turuvchi Alfred Yakshametovning tag'in bir yangi jirini boshqaram. Mana bu jir bu ustiga jidi yangi jir boshqaram. Bularni hali siz tugul men de bilmayman. Ko'bisini qarab qana jirlim, ilanib qana yangi chiqib ketsa mana Almaz sezgandir endi bir ko'petini o'zim shajarladim, ana o'lagandir. Alfredning yangi jirini boshqaram Leyla davlat boshqarmasi yozilgan jir Kuz Salsin nima degan.
siyevne Tellerim ey tanımaz siyevne Tellerim ey tanımaz siyevne Pek zor rahmet bu. Pek zor rahmet. Hürmetli arkadaşlar, endi bugün endi şunda bütün yigitler, bütün kızlar şunda otururlar deb hisoblayman, chunki birden endi bu konsert tugul, birden bu tanışıp kechasi bo'ladi ish. Har birimizning bo'yin, har birimizning o'yin, har birimizning ko'zlari, hislari urishib, kimniki kim ekan bilib qaytib ketadi ish tanishtirib bo'lsak, shunga ko'ra bir nechani men, bir nechani Rasim, bir nechani boshqa artistlarimiz aralashtirib, chiratlashtirib barimiz deb o'yladik, balki ham keyin durustdir. Hozir endi evet mikrofonu beramiz Rasimga, Rasim davom eting, o'zining siz eshitmagan yangi ajrlarni. Anasini tag'in, anasini tag'in, ondan so'ng siz. Rasim nizam. Bak kuşlar var da kıştıge Bizgi saltın eli kıştıge Yalnız şemler eli bal kıştıge Gülli beyremleri yaştıge Öndü gelip tatlı düşüge Düştü gelip kalgan şike Ölüp bilen düşüp mutalada Yüreğimini tutar şu dalda Aldım digenleri bakır iken Yalan digenleri kır iken Bekhitimni parlap çakır iken Sarmaşımla birge kır iken Endi gelip tatlamış iken Düştü gelime kalgan şiken Ölüm bilen düşüm bu dağda Yüreğimini tutar şu dağda Bir bizge ikevimiz iken Size dönüyan tutaştın iken Akbeğele irki bitkin iken Defetime yazgan sin iken Endi gelip tatlamış iken Düştü gelip kalgan şiken Düşüm bu dağda Yüreğimini tutar şu dalda Endi gelin tatlı düşüken
Düşmegenim kalgan şeker Elim bilen düşün bu dağda Yüreğimi tutar şu dağda Elim bilen düşün bu dağda Yüreğimi tutar şu dağda Yüreğimi tutar şu dağda Rasim Nizamov. Kasıklar açın. Ortaya kara. Ortaya kara. Hali yılda ötmedi. Aprel ayıydı. Tatar jürünün Şirat'tағы konkursu buldu. Anda mine şuшу Rasim деген жігітті қатнашты. Hem ama biz şu konkursta laureat ismini verdik. Birinci orunda iyi. Anda mine Salavat abisi de var ya, babası. Jüride o da var ya. Yok, benim babaya tüylele. Şunda Ömer elbette inditiği avans bu hali nikaş şu an görəsini taraş yaşlı düyler maqbay dedik. Şundan soň men bulay demin xaysizim oldu. Benim Rasim özüňiň repertuaryň bolsun. Özüňiň yüzüň bolsun. Hem gün tün işlerge gerek. Mine indi sen Salavat babaya bilen örnek ol. Onun kulasında lekkesin iken nipat kaçay. Anladın? Bizning ümitlerini oklarga tarşıydı. Menin Fransiya'nın anası deyip öteler. Yip biyaf bulay demeydi. Jırçılar көп ol, jırçılar түгіл, жырлаушылар. Жырлаушылар көп ol. Ләкин миңа шәхес берегез дейді. Әгәр дә шәхес итәсең килсә икән үзеңне, шәхес, личность ягъни. Шәхес итәсең килә икән, үзеңнең йөзең, иҗади йөзең булырга тиеш. Үзеңнең репертуарың булырга тиеш. Һәм үзеңне менә шулай аерым бер шул шәхес итеп танытырга кирәк. Менә шуннан соң сиңа менә шулай халыкка килер. Bugün elimin uyumda Salavat ismini işitip öğrettiriyenler dedi. Şuraya buna şimdi daha bir söyleyeyim, Salavat'ın sözünü şu bizden ümitlerini aktarlatır, bizden yüzeye kızılıp bitirme, yani. Ben şuraya cırlar.
Давай, бабай. Әлі, мына білмеймін, мында қазір таразысына сөшіп тұра керек. Çünkü bundan sonra жырлау мүмкін түгіл. Мені арақатырақ, әсіп жырлау мүмкін. Ярай, Викторович, бақытты келгенсіз. Олай болды деген нәре. Авария, болды шоу, мына жырлау. Нәрсені жүздер балдылар дейді. Бош уақытта мен сантехник болып ішемін. Концерт ақшаны сетмей. Дұрыс бақытты келгенсің. Жамағат бош уақытта сантехник болып ішем жүрем мен. Крандар бір қалайым. Раковин алыштырам. Бедрәп шиш тартам. Мына келген енді инструментларын қатын ұрлап қалған. Жарар енді. Әлі газетке білдіріп берген болдым. Барысында өткен адыр яздым. Мен айтам, кімге керек? Сантехник қызметі көрсетем. Барысында жайлығын яздым. Телефонымды yazып қойдым. Әмінәтігі газет әғзалары бүтінлей бұта бітіргенler. Менің телефонына бошқа білдіріп өттін yazып қойғандар. Онда бір қабақат. Әлі қазірде еске түсірген еді. Шундай ішлер тақдим ете. Сөйлемеген енді. Сөйлесем келішер мекен? Сөйлем бе? Ярар алайса. Тілесен енді ештегі қотын қызға жинси қызмет көрсетем дейлген. Менің телефон. Мен бейт бір нәрсе де білмеймін. Мен де шай ішіп отырам. Кейін телефон шалтырай башлады. Бір мүләйім генә тауыш. Сіз өзіңіздің мүмкіндіктеріңізді қашан келіп көрсете аласыз? Тілесеңіз қазір өк мен айтам. Түнге қаршы ма? Мен бүгін әзір түгілдей. Олайса жарар мен айтам. Ертеге жиілігіне жерге шақырғандар. Қайтқанда кіріп шығармын. Жиді кішіден соң рәтігіз қолырым екен сондай тегі қатын. Соң олай демегіз, сіз бет менің мүмкіндіктерді білмейсіз. Әне қой вақыт 15 жерге кіріп шығарға туры келе. Жиді қат дейрін құба. Әлі көрші қатыны шақырған дей. Ширатсығына кіріп шығарға. Оның да нәрсесіндір бәріп шығарған. Үстеуіне ері командировкада. Жарты қойға бағда етті. Әлі сіздің жиді кішіден сыңғына келуге жетмеген есірікте боласыз ба? Дедегі қатын. Соң мен айтам біздің ішлансыз болмаймайды. Көпшілік жуышты әшілерге тұры келе. Жиді қат дейін қобаштан тишігіне тақып қойғанша. Сіз тәртіптірек сөйлей оласыз ба дедегі қатын? Өнерші болған мен айтам. Тиші бұл Африкада тишігінде. Шлангысы дейін бөлі. Шунда ақ тұрып күні қойды. Әлі мен айтам, ғымырында да қолына шлангы тұп қарағаны жоқ мекен. Тағын бірсі, сіз нендей төлеуге ішлейсіз? Сәйір сұрау. Мен тағында сәйірге кетіп жауап бердім. Әлбетті ақшаға тайымды. Тілесеңіз, натурлаты да жарайды. Әлі сіз шуннан соң натурлата да аласыз ма дедегі қатын? Соң мен айтам, бірнеше жарай, мен қымсыз кіші түгел. Қайыр іш білән ішінің айырмасы бар енді. Әйтейік міне муфты жалғау білән пышланықның артық жерін кесіп ташлау өзіне. Пышырақ жиылған жерін тазарту таған өзіне. Әлі жетмесі қой бағыт шынде мәшақатты іш тұрып келе. Үстеуіне кіріп болмай таған жерде.
Нинди кіріп болмай тұрған жерден таған деді қатын. Сонымен айтамын, оға тұрған жерде тұрсақтан істерек болғанда. Тіздені бүшлейші тіздер ойлы біті. Әлі қой вақыт бір әбейлі маташасын жарты екен. Аның енді ракменісті көгеріп қатқан. Остан қарайсын да. Анда енді көптен бір өзі болмаған. Бірі өздені біткен. Шиқағарға тұры келі. Әлі сіз әбейлерге дәжірейсіз бе дедігі қатын? Мұнсын мен айтам, ең көп шақыру олардан енді. Мұнысына тұрып күні қойды. Өзімнің түйілі жаттындағы саман қыз ете башладым. Тағын бір тауыш. Сіз бұл хінәріңізге қойда оқыдыңыз? Қойда қозымды. Мені вақыт өткенмәңіз әйтегіз қойсы жерегі шартлады. Мен ғабет инструментселері керек. Ол сіздің бір гіне түгілмі дейді? Сізден мені болаша ағасан ісмәлі, бір гіне инструмент бәзерге. Ғамырда да бір инструмент бәзергенім жоқ. Олар менің түрлі зорлықта, түрлі сушиға. Нешеусі олар сіздің дей? Деген қатын. Жетеррек мен етім, жетмәсе әне көрші ғалиявын шақыра. Бұл бары бір пенсияда ішсіз жата. Мұнысынан тұрып күні қойды. Се ол не келміне мен етім. Шул вақыт деген ет құласты мәләкті. Я қада. Мен инструменттар турында сөйлегенде ол қатын нәрсе болады екен. Жәмәғат бұзсан техник іш түгіл. Артист қана болып зәремен лучше. Baytmaz bayanıma Ayakır istuğan yağında İşime kış tügelene bilesin Sil yaşlık yarlaşır bilesin
mümkünlük bir mimar bir şige buladır düzüne vakda hıklerdir yuğama kaldırda gittinesinize ona bilmemek bilek bir mimar bir şige buladır düzüne vakda hıklerdir yuğama kaldırda gittinesinize Yüzüme uğrun havalanı yalnızlıktan canım savundu İnu turttan tererdi güllerine yalnız kalgaç kungil sayındı Yalnız kalgaç Yalnız baldırmak estigenlerini Yalnız durmuş yine yuvala Yalnız balgası orta diye Yalnız çıkmağısı sınala Yalnız baldırmak estigenlerini Yalnız durmuş yine yuvala Beni itip ayaz günü Güleş yüzden zoram titmese Nige soğuk dünyama duralı Mehabetin balkıp kütmese Yalnız balgası orta diye Yalnız çıkmağısı sınala Yalnız baldırmak estigenlerini Yalnız durmuş yine yuvala Şak yalnız durur kara diye Sabırlığım minen sınarım Yalnızlıktan ağır derse yoktur Sınav belen indi sıvadım Yalnız balgası diye Yalnız bağısı
yine yuğalar Yalnız durmuş yine yuğalar Yalnız durmuş yine yuğalar Biz rahmat. Ular hurmatli tomoshabinlar, dag'inda bir jir mumkin bo'lsa bu jir hali bizning bugun yashlangan narsa. Sen hazırmi? Sen hazır bo'lsang men hazır. Dag'inda bir jir boshqa qarashib keladi. Xalq kuyi mana bu xalq kuyi mana shunday bek uzun hozir so'ng'ajarlar yo'q o'ydan so'ng. Vaqt yetdi. Hali bir ixbarga tugul bugun solsa bek ko'p artistlarimiz bor kelgan. Venera G'aniyeva, Zeynep, Ravda Şunların arasında Robert Müldür'ün abi dostum oturan Tünder Fiyazal ve Kerim Kerim elbette hatını bilen Kankura her birisi süsleri haytasını kire futbolları kire elbette min sonra Kutlap resimler sonra aklı resimler vurunlar deyip sepleyim belki bu jenerasyonu demin Robert abi sizge bu jenerasyonu siz bir rejim çünkü bu zor sahneye çıkan vakitte en birinci hayır fazla haber ekiplerinin birisi siz buldunuz Hamavi Atiyapa, Adnat Mirgaliyeva Dost Hatırahman Şankura bu etik bu tradisyonu biz mesela yapışak böyle kadar indi bana bilmeyin men yalgarsam sen devam edersin benim Buzuk falan gitmeye yanlış. Bir jir bu jirni İldus Nizamov etik halk güne şunda eşkirtmeye sana alay bir yağışıp gitsek bulanışa kabul edersiniz. Türk bayanlar, ömür boyu hayranım Türk bayan gazetalarına.
Hürmetli Robert abi, biz sizi sahneye çağırırız. Hey! Hey, rahmet! Robert Mullin. Mingga coba resimga salawatkan. Qadrli do'stlar, agarda resimniki kibik bo'yin bo'lmasa, sahnaga chiqib tatrasi yo'q. Men o'zim turda aytdim, sen turda aytding. Qadrli do'stlar, bizning Qozonda ko'rnikli rassamimiz Mahmud Usmanov yaşayır. Ana indi bu yıl 80 yaş to'la. Biz onun bilan aralashib yaşaymiz. Men onun ijod masterskoyunda buluşturam. Ko'rgazmalarda uchrashamiz. Onun eng motor kartinalarının birisi mening uyimda ilinib turadi. Onun uli Vadim Usmanov. Bizning Tatar estradasining eng ko'rnikli muzikantlarining, kompozitorlarimizning birisi. Biz onun bilan zamonida şoqdigina jırlar yazdık. Alar sahnelarda yangıradı. Vadim Usmanovning uli Asqar Usmanov. Şolay mening yaqin do'stlarimning birisi. Biz so'nggi vaqtda onun bilan şolay bir ko'p jırlar yazdık. Alar arasında umrlar o'ta ekan, o'tada keta ekan. Altın alma, aydagiz biz ko'p jırlar, qo'ynar tallar, mana shularning arasında, qo'yinlar arasında degan jırda var. Ana Rasim Nizamov jırladı. Anda hatırlasanız şunday sözler var. Qo'ysa qo'yinda qo'ysa sen, ayıra olmay tik turam, yolg'iz qo'yinni qishqanman, men ana sen deb turam. Ana xalq yaratdi. Mening xatimda bu jırni bir tingladı, ikki tingladı. Üçüncüsünde Abdurag'ash so'ramay bo'ldira olmadi. Ul qo'yinning ismi kimsin deb so'radi. Men endi qo'yinning ismi bilaman deb aytib qaradim, lekin yarar boshini duroqqa solma, bilamiz debgina javob qaytardi. Rasim bugun birinchi tadbir zo'r sahnaga chiqdi. Albatta u birozgina qovshay, birozgina to'lqinlana, chunki u salovat bilan ratdan, chunki ana Ilhamovi Shakirov qutlarga kelgan, onday baxt butun kishiga da ilakmay. Lekin jırçı bilu uchun aytganimcha, ingilik sahnaga chiqu uchun bo'ysun kerak, motor tovush kerak, shunday bidra qora shash kerak, qora ko'zlar, uli ovuz, uli ovuz kerak. Uli ovuzda jırçı talantli, baxtli bo'ladi. Men uning baxtli jırçı ekanin adidan aytib qo'yaman. Lakin büyük jırçı buluş için Ilhamovi Shakirov gibi 40-50 yıl sahnadan düşmesine gerek. Ya ise Salovat gibi 2 ay rattan konsert verip, 2 ay, 2 gün больницаga kirib, tag'in 2 ay konsert berishga gerek. Şul chaqdagina büyük jırçı bo'lib qoladi. Men endi munda kelgach Rasimga 4 kina yo'llab bir she'r yazdım. Agar chaqiruvni ertaroq bergan bo'lsa, men anga uzunroq she'r yozgan bo'lar edim. Chunki abitdan so'nggina ilakdi menga chaqiruv. She'r bunday. Umid de var, salat da var, bu tilashi bolasında qolmasin edi adashib, oq qo'yinlar orasida. Haligi konsertni Salovat Zir teatri bilan Soyuz studiyasi uyushtirgan. Salavatga rahmat, ko'ngili yetib, shunday o'zina olmash azirlagan uchun, chunki talantli kishilar odatda o'zlarini talantli kishilarni yo'qqa jibarmay turgan bo'lalar. Lekin Salovat o'zina da shana, ham Rasimga da shana. Mening Salavatga 100 dan ortiq ritm topgan kishi. Lekin mana aytganimcha
шушы концертны Салават Жыр театры белән Союз Distribution корпорациясы оештырды. Мин башта бик узак ятладым бу сүзне. Чөнки татарда андый сүз юк, бөтен сүзлекләрне эзләдем. Ләкин ул татар сүзенә бик якын булып чыкты, соңыннан күрәсез. Бу бик популяр безнең клипларны, менә Аккаеннар арасында да клипне эшләүче студия, аннар бик күп кассеталар чыгарган. Мәсәлән, әле монда саталар 2 кассетаны берләштереп саткан бүләк кассета, ул шулай ук алар чыгарган. Ни өчен мин аны мактым, чөнки анда 6 җыр минем шигырьгә язылган. Алсагыз була, укымассыз. Һәм мин шигырь язарга уйладым. Шушы ритмага бик узак эзләдем, ләкин ритм табы бик авыр сүзләргә, мәсәлән, бездә супермаркетлар модага кирип китте. Шуннан бер шагыйрь дустым айта, син гомергә дә супермаркет дигән сүзгә рифма таба алмыйсың диде. Мин уйлап бирдем дә мондый шигырь чыгардым. Безнең урамда ачылды супермаркет, синең барыбер акчаң юк, супермаркет. Соңыннан шигырьне үз-үземә дип куйдым. Менә Союз Distribution'га багышлап язылган шигырь 4 юллык. Яхшы эшли башладылар, яшь талантлар үстерү өчен Салават Жыр театры һәм дә Союз Distribution. Ана бер меңле. Равталы, ясың китмә. Мен үзем бик шаян кеше, мен тормыштан дистәхәндә шундый бер гатыршаман бердә сәхнә чыккач теге артыгын эшләп булмый, Худай биргәне генә. Ләкин 4 еллыклар, 3 еллыклар мин дә шаярам. Менә сез үзегезнең Аккаеннар арасында дигән Аккаен дигән мин дә сән бер әйтә сүзем бар, анекдот, аргументалар өйрәтте. Менә бу Аккаеннар дигән шик дип әйттегезләр, мин дә үз күңелемдә ничек тор, чөнки бу җыр миңа ату бөтен кешенең күңеленә керде. Шуңа күрә тагын бер кабатласагыз, мин сезгә үземчә үз вариантымны җырлап бирәм. Кайсы кайында, кайсы син аера алмай тик торам, ялгыш кайынны кышканмын. Мин аны син дип торам. Кайсы хатында, кайсы син аера алмай тик торам, ялгыш хатынны кышканмын. Мин аны син дип торам. Менә хәзер футболчылар рәсемләрне мин валах шулай дип утап җырлыйм. Иң беренче Әрәү Шәрәфиев хатırlagan ничек иңлешәшә теге ташыга барган турында. Шигырьләрне мин дә хатым белән әйттем, җырлап сөттем иң беренче юнсез диде. Әлбәттә, хәзер күнекте, хәзер ул да миңа кушып шулай дип җырлый. Бу шаяры гына рәсем мин дә әйтәм, мен mesela җырларым булды. Урсалтау белән башладым, урсалтау. Там минчә, шуңа күрә мине шаярып нәрсә эзләп мендең анда. Геолог дип мине көтләр. Яшьрәк чакта бер 10 ел элек рәсем инде ул рәсемгә кушамат минемчә ни булыр лесник. Кайын турында әле физләр миңа бүген сөйләп бирәм. Ниндирәк анекдот бар икән рәсемгә әйтергә. Әтисе белән малай урманга барып урлап кайын кисеп җыганнар күп иттер. Шуннан прокурор килеп чыккан. Прокурорның бит монда да дигән яфрак. Әти бу лесникме дип әйтә. Bu безне нитмәсме? Тотмасмы, җәзаламасмы? Юк улым, бу җәзалап тормас, бу лесник сиңа бер 20 гектар диләнки берер, бер 10 ел кисәрсең дип әйтәләр. Прогрессив. Курыкма. Халыкка ярасаң, халык ошатса, ул халык даһи, халык бөек, халык күтәртәмедер, күтәртә бер. Шуңа күрә Беренчедә менә залда утырган бүген иң яраткан яраттыгы тамашачылар, синең бүген күсәгә иң яңа тамашачыларың булырга тиеш һәм син белән беренче ел арттарына калмаска тиешләр. Исәпләймәс, әлбәттә син тырышсаң. Яңа җыр, шулай алмаскан син һәм Тезер Муртазиннар язган. Бу җырны мин аны бүгенгә әйтик, дуслык дигән әйбер, дуст дигән әйбер бик зур нәрсә ул. Урысның товарищы түгел инде бу дуслык дигән әйбер. Товарищлар күп булган
Doklad başlarından tüge söz başlangıçını ayıp kadırgan söz. Bu dost degen söz. Mesela ben Firzler bilen, Alfred bilen biz 20'şer, 15'er yıl dostuz. Şu dostlukka beylep etemiz. Zalda oturgan barığızda. Agar da bu jırın sözlerini ihtibar etseniz, şimdi halk ko'nglidan chiqqan so'zlar. Men halk ko'ngli demeydi, olmaz da halk. Bu olmaz ko'nglidan chiqqan deylar. So'zlar. Tingab qarag'iz. Agar da so'zini ihtibar etsangiz, balki jırning sifatini ihtibar etmasangiz bo'lar. Ömürler
Rahmat dinleyin. Rahmat. Hazır indi men hazırcı olan, yolcu olan zayıf yigitlerini hazırsınlar. Hazır sözünü resim ettikliğine yigitlerine birlik hem resim yüzüne hem de ana sonra senin için sonraki tarafları basıp başka yigitlerden dürüst Bu жерimiz birazdan yan sonra kısaca kavuşalmagan, kuruşalmagan qarlar, yarlar turunda kompozitorimiz Murat Hosnollen'in Gabdullah Muzaffer şehrine yazgan jiri Nindi jarlar jarabay koyuyor. Huday sabırlık bir mese, dargayıp gider
Yar saldı Şöyle utta yanılan iyiden Yeni iyi dersin sitemine Siyersen diğerinin Vallarinin güllerinin Digrekler şiberinin Huday sabırlık bir mese Sarıgayet giderinin Vallarinin güllerinin Digrekler şiberinin Huday sabırlık bir mese Sarıgayet giderinin Sanıdı başlar sayara kaldı Yine ışık yıkıken iyide Düşlerimle küre küre Minisine kütüken iyidir Vallarinin güllerinin Digrekler şiberinin Huday sabırlık bir mese Sarıgayet giderinin Vallarinin güllerinin Digrekler şiberinin Huday sabırlık bir mese Sarıgayet giderinin Vallarinin güllerinin Digrekler şiberinin Huday sabırlık bir mese Sarıgayet giderinin Vallarinin güllerinin Digrekler şiberinin Huday sabırlık bir mese Sarıgayet giderinin Huday sabırlık bir mese Sarıgayet giderinin Huday sabırlık bir mese Sarıgayet giderinin Büyük zor rahmet. Ence. Vay soruyu. Bu bitti özümüz şeydi. Мне вот, когда Расим танцует там зеленые девчонки, зеленые девчонки, что они, березы что ли? Мы тем да. Когда мы кто-то сидящие, мы тем пинки. Что сказал своими? Нет, не пенек, нет. Ну, маленькие деревья, ладно. Туғандар турында бір жер башқара кетем, шуңанда туғаны бұза турында давам етербіз. Бұл жердің қожасы Альфред Якшимбетов. Sayri bir kuş Mungsu yürekte Şayıkala boş Uya girekte Şiiti jirlerge Daraldı tuğanlar Aralarda kırlar urbanlar Sayılarda sınsiz Nazik bulganlar Can tarıta, kan tarıta Sözle duranlar Sayılarda sınsiz Nazik bulganlar Can tarıta, kan tarıta Sözle duranlar Soğuk gitmegeç Güller tuğanlar Tuğanlıkını Saklı tuğanlar Yeşik her şak Hallerini bilirse Tuğanı yurtta kaytıp küresin Baylarda sınsiz Gazini bulganlar Can tarıta, kan tarıta
сөз жетті туғандар. Ауыр шақта келік біз ярдәмеге, бірге болығызда бәйрәмдә. Байлардасын сөз мәзиді болғандар, жан тарта, қан тарта, сізге туғандар. Байлардасын сөз мәзиді болғандар, жан тарта, қан тарта, сізге туғандар. Şimdi Erasmi anda yine benim tanıştırıp gidiyor çünkü ben seni bilem, sen tıraşı gitti kendini bilem, Erasmi kendini bilem, aslında bir hırmat etem ırnatma garmışını yani birinci kuruluşta şın talantka aşıklansıma başlık buldum. Üzümün yekler arasına gidip işte başladım. Onu bilem, yine şuna Güzel Murtazi'nin en iyi yaşam olarak yılsızını bilem. Şuna göre Maratlı, özmezine şuna göre kimdir tanıştırıp ilgiletirsizini bilem. Çünkü bu şu yazmalarda kalacak. Her vakitte kumulinde kalıtıran kişi bu. Şuna göre sinen başlayık mı Murtazi? Onlarını mindirin de boşuna da yakşı bilesin. Eyde, sen eybet yakşı bilesin. Mine Murat'tan başlayın da eybet. Mine biz dersine etkende, mine şunda gecekinde biz barımızda doğanlar. Azor anlatan da iken. Mine birisi Murat bitinde. Murat bizden mine şu jama gruppunun ijod yetakçisine tugul, ul bitler bizden tan rejissör da ne. Sen hepsinde qarab o'tirdingiz bitdi. Bizden neni Mo'ymirlanmanni şef. Şu gazetenin rejissörü bitti. Şara Murtaza. Şu gazetenin rejissörü. Ansında buldular. Mine Murat degenden birinchilar mine ne? Biz mine yaqinroq bo'lsak hali. Şoğanmı? Şoğan. Ondan sonra ne? Men özüm bu adam bitindi barımızda bilasiz. Murat'ın en iyisi komutanlığından komutanlığımızda yakınına bitindi. Anlaşıldı. Sizni qaysi deb Etisi Müslim'den. Bilmiyorum olar iş tavuşqandır, inansan bilmiyorum. No, biz bu bilan komutanlığa yakın bo'lgansının tanış bo'lar. Pek ihtimal endi. Ondan sonra mine bizim ta gruppanın şu yangi gruppanın direktörü var. Hansı Ramil. Ramil chiqadi. Hey, u yolchan o'zi shunday. Mine jamoat direktor shunday bo'lyapti ish. Shog'onman. Ondan so'ng Buratik ham isbot etam Buratik ham. Mine bizim ta Ristem var. Ristem onun en iyisi bu odam. Hey, etisi Orshadan. Ramil bitirib Orshadan. Ristem mine ne yol? Ko'pdan tugul biz ama biz tugulda o'zi mashina oldi, Zangartda kopiyka. Moyda. Oldu evet, 13 milyonga. O'z aqchasini oldi, 12 milyon jarını biz berdik. Anam nening mashinasini seni sotmadi. Zangarda yaratmayman deydi. Ko'pdan tugulgina oqni olib qaytdi, shestorka. Olib qaytdi, mine mashinasi shunday oq, yorqi beli deb ataladi. Mine shu qadar oq, baribir zangarlanib turamalay. Ondan sonra şu mashinasidan signalizatsiya qo'ydi. Mana signalizatsiyani qishqiradigan g'ati bor. Mana shu signalizatsiyaning knopkasini bosuvi bo'ladi. Mana o'zi bizning voice-ga tushaydi. Bizning Latif shekilli deb turadi. Nechatasin mana. Mana shunga ko'ra Ristem bilan Ramil Orsha buva shu tug'anlaring to'g'ri keladi. Mana Noil. Eldagi boya bizning joq endi. Uliyandan bizning joq dedi. Ana darajani qonida boranda onun sarı bo'lganini qaramagan, bizning Ko'sha shunday g'ayratli bayanchi. Mana shulaylar. Rinat endi Asa Silvatstan.
Obrigado. Sirgat. Asa чисто кровный мишер. Negen Marat degenden mana şakıldağı. Birinchidan Marat Ramil men hozir aytib Mana ne üçün bular Onasın komiteri bile bizim biter. Küresmi geçtiğlerini. Bu gruppada biz ikevgin esasda yetildik kişiler Ramiller. Bakın elgide bayağı biz bir Salvat Teatrı'na eşke kirdik kine. Sinan abi nam kolay. Bunu abidan indan siyasında. Abi vay bit. Ramil'in direktör kişi orlayı dur bizden orlayızın olmuş. Emine bular indi ne bizden bit hazırtege patşifni patutni lutkalar var evet. Şunda xat yazıp sponsorski ittirip şularını aldık. Vagonlarını alıp taşladık ya azıcık gerek mi? Bir gün minutqa mana siz motorda bossangiz men narsani qilg'insiz so'zingda ne uchun bizning teatrdan aytgin men bilan tur bizim bilan tur ayrim truppa bor ishlashyapsiz birinchidan Alfred Yıldız kirgizamiz. Bizlar olmadi. Kela mana bundaroq bossangiz ana. Mana Manda nechik deb aytdim ekan. Birinchidan siz bu nechik deb aytdim ekan. Ish bu joyni aytib etdi. Ish bu joy tugul. Qur'on tabi etmişdi. Manda ish og'irda tugul. Ish shunda. Birinchidan siz bir irkinib, rahatlanib, yol etibgina shogirdlar zarlab, tegenda sponsorlar yaratam etibgina ishxonamiz yigitlar. Mana 89-yılda biz işe başlanan vakitte Yıldız bilen Alfred Naksız'ın sınavı idi. Herdə belə, şimdi abiyenin kostümü giyilməsin, Allah diləsə, işləsən, abiyen seni kim giyer. Bu hakkı var. Birisinden, neşe ayrı grupa çünkü min üzümdə xar 28 kişi tiyatroda xizmət etər, sizin bilen xar 40 kişi yaptılar. Şu an görə, men sizni to'ydiraman dostlar. Şu an görə, onları aytib qo'yam. Ansi o'zingiz tomog'ini o'zingiz to'ydira olsangiz, menga yetdi. Bor o'tirg'iz, bu yerga kelib qashib turg'izma. Yani aramda sen abi soramazsın ama hoşlan dostum. Hadi taşlarsan hadi biz degenden İlham abi bir kızı kişi bitir. Fen var ehmet şirattın diye. Ben biraz dindi. Buna işin bir yapmışlar normal bir fen bulaydı bu. Ben şirattım diye fenden kulübeytüm tugul. Ben özü şoydu. Mindi bir vakitte büyük jürçü bulup karalmam bu tarihte. Şoyda en ağır jürçü bulup karışacak ben diye. Bir sürüyüşe. Anam diye ki başta kırga diye fen diye. Şu köyüyle kişi diye. Uzgarman hazır bir fen diye bitkerin diye sana beytem. Yok sana 35 kağıt taşladım. 35 kağıt. Bir kişi bit oldu beytem. Bir kişi bir taşladım sizilmeyecek. Şu an bunlar sizden sizilecek. Oldu. Hazırken resimin minne. Resim edesin bir dostum. Bir neyini cevabını versen min yomaklasıp diye bu konseptte çünkü benim bir jerim var sinema jerim mümkün olsa bu jerimi yazgan elgide bayağı Fezer Murtaz'ın dostum hem de ki Almaz Hamzi'ne izah etken Tuğan Gün diyor. Men bugünkü çene bu Tuğan Gün diye hesaplayayım. Tuğan Gün diye hesaplayayım çünkü bu sahnede çok kişilerin Hayır Fatiha ile zor yolga çıkan sahne bu. Şu an burada şunda zor kişiler sen İlham abiler, Robert abiler direktörü geç. Elbette işsiz kalmaz diye bitemiz gösteriştağız. Aynı zalda kimin Tuğan Günü aligine Tuğan Günü uzup gitti. Uzup da gitmedi hali. Hani Fahri'yle bitmedi. Fezer Murtaz'ın Tuğan Günü. Fezer mi? Fahri'yle yaşamadılar. Reklamı dur bitti. Üfür bir evet reklamı. Ana indi İvan Mikhailovich Igorov benim gayla dostum. Anında Tuğan Günü ikisi bir günü. Ana Gülsün yapardı bu zalda oturar. Belki azlar kuttur. Şu bindi simülasyon takdim etmeyeceğin yerine başlar mı? Bu olacak Tuğan Günü diye. Hazır mikrofon sana, söz sana. Bu jırımız Erlige'de bayağı Fezer Murtaz'ın Emir Gamaliyev şehrine yazgan jırı, jırının ismi yazgan elim ismini Ak Karga degan. Gül bakşanı, abba kıravu kapılar, salı
Bu jarabızda mene bugünkü konsertini uyuşturuda özlerinin yardımlarını kızganmagan dostlarımızga bagışlayбыз. Jarabızның ismi de Dostlar kolun gidem dep atala. Yalnızlığım kıyır, ağlar bir
kuama yalnızlığım koyur anladı suzuyu Ruslar kulan kütem kuama yalnızlığım koyur anladı suzuyu Ruslar kulan kütem kuama Ruslar kulan kütem kuama Tulan kütem fama Vazir Nizamov rahmat. Hürmetli arkadaşlar, hürmetli kazandılar. Elbette öz yazmışı elbette siz kütüphane almışsınız. Öz yazmışı bilen ana dürüst söyle. Biz rahmet resmi şöyle yaratıp alkışlap karşıladığınız için. Elbette öz tırıştan yazmışı sizin kulağınıza deyip aytırga bular bir ne kadar derecede rahmet bugün zavallı madruluk, zuruluk, kulpluk, madruluk kiyeniz için rahmet. Şamil Zümrüt'e şu muhabbet binanı bizge bilgeni için rahmet. Kazan medeni üzerine bizge şu yerden tutkan için biz birge dostlaşıp birge çeşitli kişiler için Altaramağı için bütün köylerini Fezer Murtaz'ın köy necirler iken deyip Fezer Murtaz'ın benim en yakın dostum hem bizim tiyatroda aşıtıran özümüzün şahsi kompozitörümüz Adır Fezer Murtaz'ın hem Almaz Ham zinleri etken sizge aldan vaqt etken Tuğan Kön tiyatrını bilen etem rahmet tağlağız bir iştap kılışırdım Yağa jır Tuğan Könün bilen Gözüller gerek sarıvalanla kışlar gerek oğlarına Geyler gerek yanımla vur ümmeti bağla yazlarına Bilir rakıt dik kütürüp şartlığı